Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Kajantia National Council JNC kal ai khubor ha office trekam Kajantia Hills Autonomous District Council JHADC. Halor ka jingpin urlong ye ki jingdawa trekam ba ka jing sngoba halor ka tin panar. President jong ka JNC ulo ye thu ba ka ne kalong ka binta ba ka council ka pnya chimet ye ka trading license. Ya ki bar ha ki jilla ba di be an ka ne kalong ban penyaj ya kesenjam ban pen kelashimen iki kam antri kam hajela pen pauru ya kejing snobha ba kani kejing kali kalong ban pentri kam ya tin penar ha office darbar thawan juga district council ka ba kenthop iki document bar ki pateng ki badan kam an daki office an ka GNC ki thu ba kani kalong ka benta ba ka council ka trei shaphang ka pelong kejing don kam ka an bar ka pelong ya ka bor jong ka district ha ka benta trei kam bar ki kam jong ki pat ba ini wa UMD ini kamu kena inam wan ini wa ya penyubor wa kena nikmat yo ibu rami ya kesur ke yang pajba wa pajba dapat kubor lipi kanda iwani pun kemo dan hi ukur sutia dan hi i na sachisen kerpadi ya ka JCDC wa krek ya ki kam piong ki rengkat di keralang ladam penuh ke jing amkam i kam kisen halang la kulai mani wa hikmat wa keralang wa ka JCDC kamu duduk sedang i kuat peman yang kini ka jingi ki kayang i kam ka dak kecin dan hi upun kemo le ne upun kursutia i upun kut na i yang kini ka jingi lang kayang i ta sachi sen e ku blai piki dikot wa kinong ilam yang ka JNC wada penyu sikit pia kita ka mensen wa MP ka jing ba klik na benta ka ri jantia kayang i ta kam wada iklami wa di petisi am wa i na yang ka sen la ta karpat ge i wa e yang ka reminder ha jingi ta wa ki memorandum piang i dengan sekian ni apa kejing akhmat ma emu CM buram yang ini hari ni kita yau ke wadawan ya lese pada ami ya kata kejing kelam ni pak kenu kejing dawahi uman go kewajab manda em kejing kelam hatrong kemet manda em kejing raina kemet lang ba kejing kerak lang naduk ke district council haduk ki bor sunang te kerpa dai pi ki nang ilam yang kerjaan sila wo kerak lang pi wo i kam ki nang ilam kenang wo kini kejing dawa ka yang i kejing angnot ka yang i uman go kewajab te doi ni kinten ki wa kajak kejing ki unne ga singi dekut ga ku blechi bon chejar ngo wa arwan da pai cha UCEM agawa hejing itu wa kejing yolat yang kibar kejing kharoy yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri jantia ka maya ka yang i khamtam la da kharun bi cheta che po East Jantia Hill District yuna ka wi kisgi nang mi nang kharoy ki dukan yang kibar jelah da keni himan ga ka wakta ya ka menret ke paten yang ke ri jantia ka maya ka yang i khamtam hakam kini kipor wa ki kon konro em dia perdi ke jing kerdo kam kerdo jam ke wakro bha ne bha la da chike do ak kira sarkar la ka mi uman kamre la da phai cha ki business cha ki khayi khaba kam ki da dukan da du do la yo da dap ki bar jalla ei kam ka sen da thoi cha ka JHADC wo khnra ya ka trading license am kini ki bar jalla ki wo em ha ka leng ki rijantia kamre do ne singim puyo ai ka jubab ta ka war ka jing tho ka wa da boy to jing to wa ka ten penar ne pa kamu de TV house ne mar hajar ar kubi ka JHADC de pas go ya ka resolution wa o timit no ya ki dak tho jantia wat ya ki ni ki dak tho de publish la de penmi la ha ka me khalia ka zat kan re ka wa snail si ong wa don ne ka singim pam pun kra kam ya ki ni ka resolution i de boy la ka jing do wa ka JHADC wo penman sa ka bi ka special session ka jing to wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy kelam po ka JHADC re penman ki da ka official sendon baru penam kam la ki ni ki dak tho jantia lengba ki department ki wa pair yang ka JHADC ta ke ni hi to ka daw ba ka wa penman ni i kam ka JNC wa wan penman ya ki ni ka jingi ki ka wa jai hai ni hikmat office yang ka JHADC ya ki ni ka jingi ki de penman ni ka surprise le ne ka wa sendet ne pa kenang yo kursutia memban ini yo penrem lene yo penmi kenu ka jing plumat an re covid ni ka jing temu ta wo kursutia ya ka JHADC ne benta ka jing mentoy ne benta uman sekiat no kata kanong yeda ye kirit pai na kini ki ha pai ki wan thlep na ki tuan ki state kini to ka daw ba ko peman ikam ka JNC wo mi chekmat wo peman ya kini ka jing ki ka jai